Beagan Gàidhlig aidir sia, Tripsy agus na Trioblaidean. Be siud an t-Earrach. Fa mise an Tiree o dheireadh a Mhàirt go dheireadh a Ghiblin. Fa go bhiorach againn an stoirmean agus uisge trom. Fa beagan grèine againn cuideachd. Charó an siud a-mach den h-uain a bheit tighinn don t-saoghal. Bhíonn géirí ag h-uain gach matin agus a a-mach don t-ainm. Is t-ainm a bhí a bhiorach nar a jo hídeam ach chan le idir cho taitnach nar a an siide donna. Bearlam fuideachas a leapi. Rain na cúirí go maith agus van na h-uain láidir. Char na carriagean cho páirt an bliana ach va t-uain bhriá ag an chúire. Sé Tripsy an t-ainm a thug sin ar a chúire. Ach dé a Gàidhlig ar son triplets. Ha carriage acamsa a bheits a tchicasc na Gàidhlig agus nar a dhéanaí cuideachd dé a Gàidhlig ar son triplets. Rigire Trioblaidean. Va Tripsy a tighinn a thula matin ar son bia agus bin a h-uain na trí uain a tighinn cóileáda. Ha de fás mór a mise agus is tileabha a bhí rúi sa léim a chamín dóchas nach bíad na Trioblaidean. Chamín dóchas gur he trúr bhlach a bheits ionta.